Shabani Chirunda Nkutu nawe bwongo nko kuwengamba yebireberi enyuma y'enkuto n'amarwariro agwa Uganda erikwesimisa irizoba. Nkutu akazarwa 2015 byo ku 11/1930 omurubugweri district ya Iganga kandi nakomoka omurunyiriri rwebika 11 abarukumanywa nka Baisemena abarukomoka omuntu mbwezeka y'obugabe bwa Bunyoro. Nkutu akahebwa omugisha gw'okushomera busha kuyaherize primary yaza Busoga college Mwiri aho yabugaine Obote wamuhoireire kihango ombyo butegeki hamwe n'amagara ga butosha. Akatendekerwa ahari Kibuli hamwe na Makerere college nkomushomesa kandi yaba omusiramu wo kubanza kutunga omugisha ogwo. Yatunga n'omugisha gw'okuhereza nka mukuru w'eshomero ahari Bwala omuri Masaka. Omunyiginya yekoyoni yaziraba muzare omwe ahabafirika bashatu ababandize kushitama haruchiko rwa Legiko ahabire harisa Apollo Kagwa owa Buganda hamwe na Petero Nyangabyaki owa Bunyoro nawe yayanjwire Shabani Nkutu ombyo butegeki by'ihanga. Omyaka ya 1950 kaba cyangire ecyabashomesa nka Julius Nyerere kurugamu abebembezi barungi aho nho Nkutu yajereire mbyo butegeki byo kwetegeka kw'ihanga harukutandikira mu kibina cya Uganda National Congress UNC atyo yaza muri UPC ahiyabire na ibemberwa Obote aho yashomere nawe ahari Mwiri college. Abwo kwagirwa omunyiginya ziraba muzare necho kugira nguna hagirwa aboruganda rw'Abaisemena Nkutu akatoranwa kuza mu ishengero ry'ihanga okwakana mwaka gwa 1962 akakonji ka UPC kujwekera Busoga South hati eri mu district nka Iganga, Mayuge, Bugiri hamwe na Mayingo okusya obu government ya Obote yajume kuwa 2005 byo kubanza 1991. Omu myaka mwenda ey'Nkutu yamazire muri gavumenti akaherereza omyanya etali emwe n'emwe akakora nk'omuhandiki w'ebyentasiyo mu ofisi y'enganzi y'ihanga okuruga 1962 kusya 1963 yahereza nk'omuhwezi wa minisita w'ebyobwegyese kuruga 1963 kika 1964 yahereza nk'omuhwezi wa minisita w'ebyapida kuruga 1964 kusya 1966 yakora nkanyampara wa gavumenti ya UPC kuruga 1964 kika 1966 kandi yahereza nka minisita w'ebyamagara okuruga 1966 kusya 1967 hamwe na minisita w'ebyempulizigana hagati ya 1967 kusya 1971. Obwe ari chairman wa UPC kuruga 1968 kusya 1973 Nkutu arukwatanisa na Adoko Nechoni bakatandikaho ekibina cha National Association for the Advancement of Muslims echa namo mbugufu ekyahindukire hati ekirukwetwa Uganda Muslim Supreme Council. Nka minisita w'ebyobwegyese mu gavumenti ya Obote akarwanirira ekyamashomero g'amadini okushomesa abeje bona hatari mu kushorora kandi nka minisita w'ebyamagara nasimwa munonga ahabw'okwenegeza ekyokwomeka amarwariro amahango 21 okwetorora eihanga. Nka minisita wa PIDA empulizigana n'ebyobwombeki akayambaho okwigura enkuto 20 hamwe n'ebishayi by'enyonyi omuriza district 18 oteireho eitendekero ly'ebyenyonyi hamwe n'okuhunduza ekishayi ky'enyonyi ekya Entebbe. Bwanyuma ya Amini okwata obutegeki 1991 Nkutu akakwatwa yatwarwa omukihome makindye ahiba mushangisa ba UPC abandi nka Chris Rwakasisi hamwe na Edward Rurangaranga kuba murekwire yahumura ebyo butegeki. Nobukenji yagumire na araburwa akanga kurwo mu ihanga ahakebiri 11 byo kubanza 1963 abasurukare ba Amini bakamukurura kurwo muduka ye aharugudo rwa Sindia omuri Jinja bamurezya bamuzika omwanya gutarukumanywa okumara emyaka 32. Ebiro 12 byo kwa kabiri omwaka gwa 2025 ebisigarira bya Nkutu bakabizika omubendera y'ihanga babizika omukitinisa omumakaje omuri Busesa Bugweri omuri Iganga. Nkutu nuwe ali enyuma y'okwombeka kw'ebintu bitari bimwe na bimwe nkorutindo rwa Pakwaki ekishayi ky'enyonyi ekya Entebbe oruguto rwa Kampala Mbarara Ntunga mu okworekerera Kabale oruguto rwa Kampala kuza Mityana
oruguudo rwa Arua kworekyerera Koboko hamwe n'orwa Busia kuraba Tororo okuhika Mbale okurabira mu Kimwesoroti okuhika mpaka Gulu. Oteireho ekyombeko kya Crested Towers n'ebindi byingi.